Makawanan ragan adi ambul-ambul kayang jadi kalau beli monakoni mirip padi subonawang gali-galan beline yen apa kena lo jagek puas beline Dulu Wiyap pasang cana pukin sing tawang sih ngapain? para mengalir penuh Di mari ya nih penyanyi nenek Jak nyetel puas bisa aman sih dari begeneng tahan bungude puasa nyetel tuh. Benar ya kenal puas ngetel tuh puas ngetel amah kan baik. Action. Action. Puas lagi pesu ya sembang pesu puas jadi penyakit. Mimi kenangan Biji. biji ono daluman Arjunane nyalantara aku mercopada numites kendewek gangsar. Wis ada Rejuno ada Rejuno ning nganggep wanyu tetawang itu Apa dah? cara keloping ini Rajuna lekat si Dori. Aka kene gobane mau pelan gini nih. Awak leke, awak bawa kere mewate cengkar. tinawang leke aja karang asmi jak ngomong Wah, udah miluan orang. Ini ratu beliau titiang banget nungsur pengampun dengangan duaning sane wau bes banget titiang brahmanti dengangan uni kayu putih netras nanti titiang dengangan Dagang taler titiang magowan gerong nungsur ampura. Rianukan purun langgana sane wau titiang matur cacau dengangan cokori dewe ratu Nah jatine di semana kena-kenang lo. Iya di ngamres ngamul mengadu ke yang aneh caro lolo. Sing mula aneh pahit gumanti rakan ngawut wang seger. Manis pokos manis sing. Jatine tanpa suwun beli pesan buat pemalkin dewa pada kang adi. Pinaka bukti rumaket tresnane dewa tanobah tanupalkeun beli. Tanpa suwun beli pesan ku adi. beli sampunang semeni rengkapi tresnan titiang dengangan beli benjangan titiang padem semalene nyeru adinya titiang mriki kemerke padem dumadak manglo presida titiang setandeng medung ngilangangan beli Kumandak saja kayang kebekas ketua adi. Nah,
Nah jadi mawinan beli syarat ngerawani dewa mriki. Sampun api beli. Ne jatine beli kelawan dewa karsang bendina kalingsir. Pangbudal aja tangkil kepuri deh. Ibon titiang kering jagat dapur sampun ikon. Kamu sena kalingsir ajung. Rehning kelakar ide nangun karya. Mupuk pedagangan dengan taklingin itu di pemerajaan. Makawanan beli kelani panglunga ugi je kepuri deh. Yen sapunika sedang beceko pisang beli. Sampun suwe titiang nentenanin tangkil budal mereka ke jagat dapura. Melat pisan manah titiang mangnani presiden tangkil ring ibu kali ajen titiang. Beli kemasuk itu walau kini junuknya adi. Sampun api. Ini maruman di kangsar ngiring beli. Tangkel ring itu nak kelingsir bakawan rodo ini. Ya boleh ngiring yang itu. Dadi sangkan yang pawacanan itu. Ampura. Sing pesan kalau bro memargi lainane mangkin doning ke bos ukune tanpa guru semut sedulur salpe anaut yanne kone puruk tanpa riwangi lakar nemu bayu Kapialang harus pemargi niring. Margi. awenan ngiring jo ungkuran memargi Beli. Yen dia munikine sampun melat manah titiang pacang tangkil ring idonake lingsir. Ngiring sane mangkin je beli. beli ke masih dot walau yanne tempalin tangiringan kade ucan nak lingser sing alpa ke guru adana adi Sampun ang jenika gegona beli. Ido sama ke langit nabi itu sing tadi nak panikin kau jangan itu Beli. Yen sapun iki kemana sampun antuk titiang. Menawi beli ten kayun pacang nyarengi titiang budal mereka ke jagat dapura. Inggih, yen beli ten kayun bang yang titiang sareng penyeruan duene. Tuh, nawak-nawak yang waktu sampun cokor dewa memargot nenten kesarengan antuk rapi duene. Pet cokor dewa disampun rau ring puri dapura ketakeni lari santuk anak lingsir ye cening jegek coba dekat di puri merapen ceningnya di joido. Pun aku antuk nyawis petaken anak lingsir. nang ulah-ulah ngadi hujan jek bawa gitu do maksud pikayun Yang kayun-kayunnya waktu dua agung istri. Menawi daging sekali bawa sirake. Wilah-wilah reangor. Aduh dua aku mana cukur dewa ni dan buah Pangayang benyang marga. Kok bang? Bukan kurupan cebaya ngiring. petes ngarago takon beli dia udah Bagong. hijau Kenapa antuk? Antuk pacang lungo ni kodo mau dasar antuk pekayun ning ya medulur rebat cokor dewa tangkil ke dawa nirdon ayah-ayah duwe di tiang nawak mapungu mungkin kang yang nganap kasor kadi parum ring bebanyaran sapi yang sampun ngereh kalah menang dumadak rahajang pemargine dininten nepet sampuneng saling jempulung ian mula sing tadi punggal beli kayun dia pangjak permangkin je budal kede nah beli sang ngalah lan wala alo ayu kawan becek ngiring pada dua kan Ngiring beli. Yen sapunika ngiring dimangkin memargi ngiring. mumpung pun rajak suna jalan kaki yang Ring, urusan bikin nasi cering mereka. Ngalau hujannya. Hei, sakit sebentar tadi pun pilih ngalas tuh woi kan subuh main jalannya sepaleo. Jalannya sepale kan bomeo. Apa tuh? Jalannya sepaleo. Aspale. Aspaleo. juru subuh kadung Nenek-nenek mas lengkaran. Aspale gitu adi aspaleo. Ah, kan subuh main jalan aspale. Mas Lilo kan bungut sih Betul di jalan aspale. sangat Ya. yang dini nu di penempeng ngalas tadi cacau wala yang super dekat di tengah ngalas dosa waktu Lu kan? Sing lan tadi pati kacau. Dia lase. Orang macan liala sing tadi. Jadi orang macan. Juru gede. Lu di macan. Yen bisa
megening masa senoran. Oh gitu. Tuh, puswakan ni raga nyilih jalan tekena ni ngalah-ngalah. Jangan bacaan. Pengrahayu Oh, jalan. Mending. Dulu jalan. Main. Dados nadak salung udang pedang dan jalan. Om Swastiastu. Ya, saya ada jelemu balik ni. Om Swastiastu. Oh, kadang nak song benih drama saya ada ten ngupah. Kadang saya ada nak mau balik jak liu masih deko. Berita drama Muhammad Lumpur Sidoarjo. Tumben jani PKB ngadang drama ni berdeman Bayu. Banyak tengah tiba ngadang dramanya orang lestariang saya ajak onyang lestariang drama. Bener berita drama nak bos ado upah. Ado masih mau balik di Abian Center. Enggak itu dane sarang sami pun api gadrau. Oh kasar berdakonin kabar pasti mau kejang jak becek. Nyamo Bali muncul itu. Wadan elingan, irago ngajagang Bali semeton Bali yang jetepuk nak udiang ya harus Swastiastu. Ampunan saya pino. Om Swastiastu. Om Santi Om. Om Swastiastu. Om Santi Om. Om Swastiastu. Menapi kabare? Lah kabecek kan den. Oh, Om Swastiastu. Barang lautang masih becek masih. Om Swastiastu. Yang kadang sing adon. Malah didadak. Ngoyong. Iken ngoyong Bang. Jak nyajang adi. Nang udiang nih. Hah? Nang udiang. Panas bahasanya. Ngoyong. Adi jijang. Adi si galak ini. Jelema saya ngajagang Bali sih. Ngajagang Bali. Saya ngucarang Swastiastu ngeliatnya sandi-sandi saya benci. Apa Raji? Swastiastu. Jangan apa Rajang? Sandi-sandi. Pragat kan? Halo sanci mas sahur. Mana ken-kenan tuh? Swastiastu cakupang limo sahuran di Swastiastu. Kan berkepanjangan. Man. Nah kalau Rajang Om Sandi Om kan pepragat. Adi ci emosi. Seniman apa ke kene? Kita datang untuk mengisi acara PKB, Pesta Kesenian. Anda sebagai seniman untuk menghibur masyarakat Denpasar, Bali, pada umumnya Indonesia internasional. Ada emosi. Kalau emosi itu bukan seniman namanya, kita kendalikanlah. Anda dengan saya bergontok-gontokan, Anda dengan saya kan menyamu itu. Nyamu ajak miyagan. Bisa ke anak di Selatukat, aing bercimpeh mangamah. Ajak cimedem, bedin aku di kasur, cangkemu pek angwang di kubun celeng. Ijet tuh mas menyamu tuh. Di maci bunyin cai. Hah? Iya. Dong Nyajak sih ngomong? cai, Bo. Ya. Kadang rencana parisado ini pengumuman.
Aingge dadane sarang sami sane wenda niriki niki parisado dan wenda ngundang urdu mai. Luwen ken hidup prano gunung ngomang Darmo Wacana. Apa nanti? Luwen ken prano gunung. Oh Cang, dua kan ken prana gunung. Yang Cang saja dua kan ken prana gunung. Udang prana gunung atur Cang ngicen Darmo Wacana masyarakat Bali. Mulu pantes dane ane ngicen Darmo Wacana semeton Bali. Cang sing pantes. Cang sing cocok mulu ngicen Darmo Wacana doang. Jadi gitu. Ngurus iban Cangnya kan sing peragat. Bang sing Cang munyi kan kita bang ireng gitu. Mari kita jadi manusia jujur. Omongan kan jujur, ngelek-lek, korupsi benar. Bang sing kita memberikan contoh pada publik enak-enak aja. Dian saja Ci jujur. Dian saja Ci jujur jangan jarang Swastiastu, sen sautin Ci Swastiastu. Mereren kenyal sana orang gitu. Engkian maksud Ci itu? Jak Swastiastu mpe maro ajak Bali Swastiastu. Mentunyan tuh gua si Cang luas ngencah cotonan tuh. Berseriat pada kata Ciceko tuh. Om Swastiastu. Meni wayan ku diang Cang nih. Jadi mau lengah. Lengah engken. Ci mau lengah ada yang wayan. Man. Red. Swastiastu. Seret. Nek Swastiastu. Iwaya di lemah-lemah cek. Ngomong. Adi Swastiastu itu ngang wayan. Nya nadane. Cang. Nya nadane. Wayan. Wayan topok sopnes ganjelmen. Wayannya? Topok sopnes ganjelmen. Oh, hanya di kelabah dini itu ane putih-putih tuh. Borang Ci? Donya nadane. Ada jangan topok sopnes ganjelmen. Kan jak ada emosi sia. Ladan sininya. Topok sopnes ganjelmen. Tuh, hanya di kelabah dini. Ane putih-putih tuh. Ada dalca mau Ci sih. Adi gitu. Ane hanya di kelabah ditukar ini putih tuh. Terus sopnes penyaplokan. Yang canggih kan sopnes ngerti nih. Ngerti nih. Milihan cang ganjal. Ane pilih Wah, ane bajang ane cegiak baru ganjal cang. Ada nih tuwo nih mangsit nih pecahan cai ganjal. Dua. Ci memang dua menyesuaikan daripada wajah seseorang. Pada jelek kini, kata dadong Cang odah Cang ane mangsit, ane mesti peceh Cang anjel. Cang takon kincai. Apa? Yang Ci saja sadar jadi manusia, Ci ngajak Cang ada ulah anaknya. Udah anak tuwo? Ulah anak tuh. Benar. Keliru anak generasi teman. Dia keliru. Kalau memang kita ingat pada orang tua, bagaimanapun jeleknya orang tua, jangan kita abaikan, sisihkan, jauhkan. Walaupun jelek, kita rangkul. Positifnya kita jalankan, negatifnya tolong kita tanam sedalam-dalamnya tuh. Oh, nih. Aingge, suksemo Pak Parisado. Muntuk ke Ci menang sini. Biar dadong Cangnya peceh, mangsit. Saya akan ganjal. Apa ngau ganjal? Apa ngau ganjal? Anu bemper. Ngomong Ci, bemper tuh pungut mobil tawang Ci. Penyaplokan bayi. Dia mau bangsa, Cibon. Tawa, Parisado lengah masih. Ci lengah tuh. Apa lagi lu? Bemper lah. Ada. Apa? Bemper pungut motor lantangnya 2 meter tuh. Yang penyaplokan bayi, Pampers. Aja aja mau li bangli, mau lengah. Cau li bangli. Dadong ciuli dini. Dong na cau li bangli. Lengah. Lengah. Menciuli jo. Bangli.